smo našli vremena za to, a to je da ćemo vas zamoliti da svako za sebe, zapravo možda i u manjim grupama, ovisi koliko nas bude, razmislite o tome što bi za vas bio idealni neki utopijski scenarij za našu Harteru, odnosno što bi bio distopijski scenarij, da počnete razmišljati o tome što je neko možda najbolje rješenje za Harteru, potpuno oslobođeni materijalizma, tehnologije, novaca, politike, vlasništva i bilo čega, čisto da dobijemo neke idealne situacije dok ste još ovako svježi i nezagađeni ničim. A nakon toga ćemo kroz tehnologiju probati vidjeti što se sve može napraviti u digitalnom okruženju, odnosno gdje bi mogli razvijati takve scenarije utopijske, distopijske u digitalnom svijetu. Evo, to nas čeka, tako da ostanite s nama. Pa, ja sam Maša, radim na Akademiji primjerenih umjetnosti. I moj interes za ovo današnje događanje polazi iz mojih nekih aktivnosti koje nemaju veze sa akademijom, nego nekakvim društvenim životom. Ne bih rekla politika, nego političarka, društvena radnica. Nije klasična politika u pitanju. Nezavisna sam članica Gradskog vijeća grada Rijeke i predsjednica Odbora za kulturu. I Odbor za kulturu je pokrenuo sada jednu inicijativu koja se zove Riječka industrijska baština na aparatima i Hartera je jedna od tema kojim se bavimo, a bavimo se tim temama na način da razgovaramo o mogućim aktivnostima ne samo za sanaciju i zaštitu kulturnih dobara koje u Rijeci nažalost u većini slučajeva su zanemareni, nego zapravo za njihovu revitalizaciju, nalaženje nekih novih funkcija, novog života na korist lokalne zajednice. I onda me zanimalo zapravo da dođem danas sa vama stručnjacima, vidim šta vi mislite, šta tu znanost i tehnologija i umjetnost mogu reći u tom smislu, pa evo, u smislu neke inspiracije i dodatnih informacija. Odlično. Samo još što ste po struci? Aha, po struci sam docentica i radim sa studentima na odsjeku izvedbenih studija, studij gluma i medije. Hvala. Ja sam Vanja Pukovac, radim na Medicinskom fakultetu, inače po struci sam filozof. Na Medicinskom fakultetu sam završila, jer sam se nekako specijalizirala u filozofiji znanosti, pa tako predajem te znanstvene kolegije, kako napraviti znanstvena istraživanja i slično, ali u biti to nekako nije, ta pozadina nije nekako povezana sa time zašto sam ja ovdje. Došla sam iz nekih svojih osobnih interesa i znatiželje i jednostavno me zanima povijest Rijeke, što mi tu sve imamo, kako. Znam da imamo bogatu industrijsku baštinu i nekako malo po malo sa različitih radionica pokušavam skupiti informacije o čemu se tu točno radi. Kad mi dođu neki prijatelji da im znam pokazati šta imamo u Rijeci iz tog razloga. Ja sam Anita Hodak. Vanja, ja sam išla skupo u srednju školu. To je ta ključna informacija. O horoskopu sam bit. Inače, muzejski pedagog u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Završila sam Akademiju primijenjenih umjetnosti. Nekako uvijek spajam to prirodoslovlje i kreativnost. Većinom se bavim radom s djecom i volim to osmišljavanje, pripremu i realizaciju raznih edukativnih programa. Interesi naravno se ne vežu samo uz djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, nego nekako pokušavamo privući i malo starije i one još malo starije. A ovdje sam zato što volim raditi sa Željkom. Vole želje što vole mladi. Ok, Irena? Dakle, ja sam Irena, ja sam studentica kulturologije, a također radim u Prirodoslovnom muzeju. I uključila sam se u dosta različitih projekata kojima je otprilike nekakva zajednička nit iskoristiti ovaj grad malo da živne na bilo koji mogući način. Jedan od tih načina koji sam još na stručnoj praksi bila naučila je da bi se u Harteri i cijelom tom području toka Riječine moglo osmisliti cijeli niz aktivnosti za mlade što se tiče kulture i znanosti i umjetnosti, pa sam se nekako uključila u ovo jer mi se činilo kao neki prirodni nastavak svega toga. Ja sam Jana, inače dolazim iz Čakovca, ali došla sam ovdje studirati također kulturologiju i došla sam ovdje zapravo jer sam bila na
par događaja, party, eventa koji su se održavali na Harteri, ali ništa više o samom kompleksu i baštini nisam znala, pa mi se činilo zanimljivo proučiti malo dublje. Super. Okay. EKV? To je to sad Ja sam EKV. Da, ili Ilijana. Dolazim iz Beograda i preselila sam se u Rijeku tek pred tipa 3 mjeseca. Tako da došla sam ovdje jer me jako zanima da naučim malo više o istoriji i kulturi Rijeke. Inače sam po struci psiholog i antropolog, a trenutno radim kao novinar u Narod Kvart portalu i također radim na projektima sa mladima i sa decom. I jako me zanima ta neformalna edukacija mladih i dece sa tim. I ne znam, nekako vidim taj čitav prostor Riječine i Hartere kao jako dobro mjesto gdje mogu da se realizuju lepi projekti i neformalne edukacije i kulture i zabave i svega toga. I onda jednostavno me zanima zapravo šta drugi ljudi misle da se malo uključim u to. Jer mislim da u čitavom svijetu postoje jako puno građevina koje su napuštene i koje samo tu stoje, a imaju jako veliki potencijal i umjesto da gradimo nove stvari i da narušavamo neke istorijske građevine na taj način, mislim da možemo da upotrebimo ono što već imamo i da, ne znam, nekako ovaj prostor ovdje me jako inspiriše i sa tom čitavom prirodom okolo. Da, tako da me jednostavno zanima i želim da se uključim da se tu zapravo nešto desi, a također sam ovdje kao novinar Kart Kvarta. Tako da, 2 u 1. Da. Hvala. Bog svima, ja sam Ana Marija, rođena u Zagrebu i preselila u Rijeku prije 3 godine i sad studiram na Akademiji primijenjenih umjetnosti. Također nastojim se angažirati u studentskim aktivnostima, pa sam tako članica, to jest potpredsjednica studentskog zbora na Akademiji, članica studentskog zbora sveučilišnog, članica Savjeta mladih grada Rijeke i da ne nabrajam dalje, nastojim stvarno organizirati čim više događanja i kroz događanja upoznat riječku kulturnu baštinu i naći način kako je mogu doprinijeti, pogotovo na ovom umjetničkom spektru i povezati to sa znanošću i drugim disciplinama kako bi prostore Rijeke učinili zanimljivijima stanovništvu, pogotovo mladom stanovništvu i iskoristili potencijal u potpunosti. Tako da se veselim, ovo mi se čini kao zanimljiv projekt i drago mi je da sam dio toga tu sa vama. Boštjana? I on voli raditi sa Željkom. Ja jako volim raditi sa Željkom i tu nisam pod prisilom. Ni ja. Tu smo zbog toga jer imamo dovoljno vremena. I inače sam kustos u Prirodoslovnom muzeju u Rijeci, djelujem kao botaničar i kao profesor za botaniku na sveučilištu, tamo maltretiram i studente, tako da se sa time. Ta tematika tu, prva asocijacija na Harteru mi je ono što sam već spomenuo, ona turkizna boja, ali kao biologa me to frustrira dalje, ne u smislu opterećenosti prostora, nego u stupnju nerazumijevanja tog prostora sa biološkog stajališta, jer u prirodne sustave ulazimo na način da si umišljamo da ih razumijemo, dok ove sustave tu ulazimo ko da su nebitni i jednostavni, u biti su potpuno neshvatljivi. Evo. Sve kad smo se lagano upoznali, a ne znamo se baš poskope još, sada bi samo zamolila da se vas dvije Jana i Irena podijelite, pa da jedna od vas pređe na ovu polovicu prostorije. Onda u biti možemo u tim dijelovima kao 2 grupe raditi. Htjeli bi da malo promislite i probate grupno doći do neke ideje, nekakvog idealnog utopijskog scenarija za našu Harteru, ali onako potpuno neopterećeni novcem, vremenom, politikom, vlasničkim odnosima, bilo kakvom realnošću, znači ono što bi po vama bio nekakav utopijski scenarij, a isto tako da probate osmisliti i nekakav mini događaj kojim biste željeli
ne znam, potaknuti ljude i političke strukture da razmišljaju u tom smjeru u kojem želite razvijati svoj scenarij. Znači kao neki veliku sliku na kraju tunela i nekakav mali prvi događaj koji vam se čini da bi moglo biti realno organizirati i vidjeti u kom smjeru treba ići. Sad Inge i ja ćemo tu biti, ne znam, šetat ćemo od jedne do druge grupe, malo vidjeti u kom smjeru idete. Ja ću vas uvijek gnjaviti, dobro vi imate tamo Boštjana pa ću više gnjaviti vas, da razmišljate i o onoj drugoj strani priče, znači nije čovjek centar svemira, nije čovjek taj koji određuje što je utopija, što je distopija, nego treba uvijek gledati i sa druge strane, bar bi trebali pokušati. Tako da što se neka čini utopijom zapravo je noćna mora za svijet oko nas, tako da probajte razmišljati malo šire od one klasične slike. Evo, i to ćemo full kratko raditi, znači evo 10 minuta pa ćemo onda ispričati jedan. Možda samo jedan dodatak u tehničkom smislu. Nastavit ćete raditi u istim grupama i kasnije, znači razvijati te nekakve ideje koje možda sada načnete ili neke nove. Da, sad ste potpuno neopterećeni ičim slobodnim. Na tragu da je nekoliko meni se što sviđa ideja da se tamo države eventi, čisto zato što mi se čini da je tamo da je izoliran prostor, da se možda toliko ljudi ne žali na buku, koliko se trenutno žali u starom gradu i na takvim mjestima. Ima na primjer nekoliko ogranaka i sad može da se desi jednom mesečno, da bude neki glavni događaja, da bude drugim danima, da bude neke radionice i da se bilo istorija i nekako sve. Došla sam jedna jer kao ti si u centru grada, ti si jako pored centra grada, a ti i one te fašizam. Ruso sanično sastavio i radi zato što je telefon što nije Jugoslavija, ali rekao da će u Boštjanovom predavanju kad je podijelio, to objašnjavao alfa, beta, gama, tako da bi naša kartera nosila naziv alfa, beta, gama, gdje bi bilo kao podijeljeno u zonama, znači zone različitih tema, usmjeravanja, naglasak bi bio i na vodi, na povratak temeljnim vrijednostima, multifunkcionalnosti, interdisciplinarnosti, međugeneracijskim jazom, grad koji divlje, interpretacijske šetnje. Sad baš smo pričali da bi možda sad već moglo biti izvedljiva ova šetnja, što je Bog govori da ide od mora do riječina. Od mora do izvora. Od mora do izvora, pardon, da. Imala isto super ideju Jana, isto da bude i u staklenu, obzirom da imamo jako puno kiša iz tih programa koji se održavaju, opet da budu te staklene zone, da se sve to i vidi na van. A moja osobna želja bi bila da nam je tamo Prirodoslovni muzej Rijeka. Nešto smo pričali kad je Željko sa Tehničkog fakulteta govorio nešto o tome kako nije usputna stanica ta kartera i onda ne znam, dosta ljudi vjerojatno zna da nije ni naš muzej nikome usput. Ti ako hoćeš doći u muzej moraš baš ciljano odlučiti da ćeš doći na brdo u taj muzej. Nije da ti je negdje usput da ćeš proći pa malo vidjeti i izaći, nego baš moraš imati želju doći tamo. Pa je zaokružiti. Dobro, samo u tim zonama šta se zamisli, da bi to bilo kao neke, ne znam, ustanova ili bi to bile zone koje su dane građanima ili civilnim inicijativama ili ne znam, kako ste vidjeli te alfa, beta, gama? Više utopijski, nismo išli ovako. Niste više simbolički, išli smo od flowa, od protjecanja vode koja kad naiđe na prepreku ili je preskoči ili je zaobiđe ili je dugotrajno ruši. Da, to je od toga je krenulo, nismo sad baš organizacijski koncipirali kako bi to, ali zapravo jedan prostor koji bi bio zajednički i otvoren i tekući. Te zone koje su možda odvojene samo po sebi, da su ipak spojene u jednu zajedničku i da nije i da mogu biti svi uzrasti, znači da nije sad strogo određeno da je jedna zona za taj uzrast, druga zona za taj. Ste razmišljali o nekom malom događaju koji biste promovirali tu svoju ideju? Alfa, beta, gama, Hartera. Alfa, beta, gama? Hartera. Grad koji divlja, ne znam, nismo baš. Recimo, pa da bi po tim zonama bile podijeljene tip
tipa da bi jedna bila zen zona, znači održavale bi se tipa neke radionice meditacije, mindfulness, u prostorima gdje je tvornica, da bi možda bile neke radionice ili diskusije o tome kako je to prije izgledalo, da bi se mogla napraviti neka radionica izrade papira. Ili nekih drugih proizvoda od recikliranih materijala. Ali super je ova ideja s papirom. Da, i papir. A nešto smo pričali je tipa o datumu nekom što se Ovo spomenuo. je datum, da? Da. Možda, ne znam, kad se Hartera prvi put otvorila za javnost, kad je bio onaj prvi festival, tako nekako u tom, kad su mogli ući unutra baš svi. Super. Da. Ok, dakle jedan potpuno otvoren flow. Bez institucija, da, osim muzeja. Muzej u centru. Ima magenta u svakoj ideja o tom pojmu ekološki ćemo još nešto I toga smo se isto. Da. Ok, ne znam, jel bi neko im nešto rekao, dodao, komentirao? Meni se odlično čini protočnost i svladavanje prepreka što voda radi i ta otvorenost ideja s radionicom reciklaže papira je stvarno super. I da, i onda smo rekli isto, možda na prvo bi bilo većini nas, rekli bi, a treba nešto urgentno za mlade, neko mjesto, i evo gospodin Željko sa tehničkog fakulteta je rekao, možda kulturni centar za mlade, to možda prvo pada na pamet, ali smo se mi sjetili i ovih starijih, koji zapravo bi se isto možda rado prošetali uz Riječinu, malo sjeli, u miru popričali ili možda uživali u nekim sadržajima, pričali su o povratku nekih temeljnih vrijednostima. Smo rekli kako danas mladi dosta zapravo stalno neko takmičenje, žurba, nešto moraš, stres i tako, a da je ovo neka zona mira, onako priroda, voda koja teče, da možeš uživati u nekim drugim stvarima. I pročistiti se. Ne moraš ništa raditi, ne moraš se igrati, ne moraš se zabavljati. Ali opet u ravnoteži prirode i čovjeka, ne da je čovjek bitniji od prirode. Da. Ja bi se odmah prijavila. Ok, dobro, super, hvala. Druga grupa? Ok, znači mi smo puno više kaotično raspravili. Ja mislim da smo mi napravili popis svih problema, ali nikako rješenje kao što ste vi recimo predložili, ali ću vam probati objasniti kako ja sam sad shvatila ovih par natuknica što sam napisala. Znači od naše utopije, ja mislim da svako ko je nešto rekao u principu samo bi htio da živne ulica. Moja osobna utopija bi bila da je to jedan nastavak na centar. A sad koliko bi to bilo moguće, ne znam. Prvo što smo spomenuli je nekakav noćni život, čisto zato što je to ulica gdje nije dnevna svjetlost tolika da bi recimo tamo ljudi stanovali. Mislim da bi, ne znam, da to ljudskom organizmu možda ne bi bio idealan uvjet života, ali recimo za nekakve privremene aktivnosti, naravno noćni život bi bio jako poželjan zato što ta buka ne bi toliko smetala drugim ljudima u blizini, recimo. A drugim životinjima? Da, to smo kasnije onda išli do toga problema. Onda je tu bio i prijedlog o nekakvim festivalima koji nisu nužno uopće fokusirani samo na glazbu i na kreiranje buke, nego nekakve cjelogodišnje sajmove ili takve nekakve manifestacije. Onda smo došli do prirode i to je Boštjan spomenuo senzibilizaciju, pa sam ovdje napisala da moramo uvažiti perspektivu tamošnjih stanovnika i onda smo ušli u jedan jako dugi dio rasprave o nekakvom staništu za čiope. Gdje su? Ali mislim da ste počeli sa golubovi. Golubovi su bila prva ideja jer kao da jadni golubovi se ne po tim ulicama, da ih ne napadaju galabovi i da nisu izbačeni na čistom asfaltu, koliko bi bilo recimo uspješno da se napravi nekakav golubinjak gdje bi u toj ulici se vraćali svi tamo na malo mira, onda smo pričali. Ali dobro, to je sad kao teška utopija, ono što bi se moglo definitivno je provoditi ture i educirati ljude o tome šta već tamo postoji, koje biljne i životinjske vrste, pa onda zajedno doći do nekakve ideje šta bi odgovaralo tome, a ne da mi samo napadnemo sa još građevina, još aktivnosti i da se totalno potijela sve što je tamo.
I da, onda je bila ta ideja, znači, ukoliko bi se tamo održavale nekakve privremena, znači ne bi ljudi stanovali, bilo bi jako dobro to iskoristiti recimo za radna mjesta, nekakva vrsta huba gdje bi bio istraživački centar, gdje bi se nudile aktivnosti za različite uzraste i onda bi se izgradila nekakva popratna infrastruktura kao što su vrtići i recimo i parking, jer realno za parking nam je čisto svejedno da li je tamo sunce ili mrak. Pa onda kao da ljudi svraćaju tamo neki određeni dio dana, ali da nisu 24/7 tamo, tako da i ta priroda dobi svoj mir. Stres free zone. Da, ne znam, radilo bi se, pa kao ne znam da li bi bilo stres free, ali uglavnom to su naše ideje, znači full nabacane i nismo ni stigli se izraziti svoje mišljenje, tako da su pošteno slobodno ako još nešto nismo. Ja, na početku smo otvorili pitanja da li želimo taj prostor dati značaj tom prostoru u nekom lokalnom kontekstu ili u nekom globalnom kontekstu, s obzirom na to da je Rijeka grad oportunista koja je nastala na osnovu te industrije koja je gradila sve pod sobom i koja je bila uvijek prva stvar i sve ostalo bilo podređeno toj industriji da li se može u tom prostoru vratiti Rijeku na kartu svijeta ili ostanu teme koje su vezane za taj lokalni dio ili samo grada ili nekog područja. I sad samo moje osobno mišljenje je da bi trebalo tu na tom prostoru graditi nekakve postrojbu koja gradi neke mobilne nastavne za život na Marsu. Znači to Ako želiš doći u rang torpeda, recimo šećerane ili hartere, onda moraš graditi nešto što će se proizvoditi na Marsu. No, ili samo prirodoslovni muzej, to je već to. Prirodoslovni za Mars. To je vaše. Ali ja sam htjela reći što je Elijana spomenula, znači isto na tragu tih održivih resursa, već kad nema svjetlosti, možda da se solarne ploče stave negdje na prigornjem dijelu, pa bi to možda bio izvor svjetlosti za šta god bi bilo dole. Isto tako, žičara, instant atrakcija. Da. U stvari o solarnoj energiji sam krenula da pričam jer sam nekako, kada ja zamišljam utopiju u svojoj glavi i mislim da je to mjesto nekako baš može da ujedini svašta, da to bude kao neki self-sustainable centar gdje bi se tu proizvodila sva energija i sve što je potrebno za to i gdje bi moglo da bude neka neformalna edukacija koja je drugačija od institucija na koje smo navikli. Naprimjer u školu gdje sedimo za klupom po ceo dan i pišemo i samo slušamo, nego da budu baš nekako inovativni načini edukacije u prirodi i napolju. I prirodoslovni muzej, ali da isto ima i priroda u kojoj može da se uči na način kako mi možemo da pridonesemo prirodi i šta mi također možemo da dobijemo od te prirode. Znači nekako da... Zato smo mi dio prirode. Da. Samo da nekako učimo kako da živimo u ovom svijetu, a ne da samo zavisimo od institucija i drugih ljudi oko nas, nego da sami znamo kako možemo da preživimo i nekako mislim da je to baš dobro mjesto za to jer ima i taj industrijski deo, ima i prirodni deo i može da se spoji i blizu je centra grada, znači bilo bi dostupno svim ljudima. I još sam spomenula, pošto smo pričali o smeštaju, da ja ne vidim to kao neki prostor gdje bi neko živeo non stop, ali ako bi se to otvorio kao taj neki hub gdje bi se pozivali ljudi iz celog sveta kao nešto više globalno, da to mogu da se napravi prostori gdje bi ti ljudi mogli da prespavaju kada dođu. Da ne bi morali da se troše pare dalje da oni spavaju negdje drugo, nego da se već u samom tom mjestu mogu napraviti neki privremeni uslovi življenja, ali ne neko kao na duže vreme. Da se taj prostor getoizira, kao što je getoizirana svi predjeli u Rijeci gdje je bila velika industrija. Znači tamo ti nisi mogao doći. Na Mlaku nisi mogao doći, tu unutra nisi mogao slobodno se kretati. Znači sve te prostore bi treba potpuno otvoriti. Šta god namjena bila, šta god se tamo proizvodilo, rakete, šta god, tamo bi mogli doći svi. Recimo, kao što Expo drvo nije bilo otvoreno, dok prirodoslovni muzej nikad nije došao. U tom smislu. U tom smislu, da.
Super, mislim da nam je ova tema baš ono, da bi mogli cijeli dan imati radionicu samo na ovu temu. Jedan od sastojaka ovih naših aktivnosti u FASIK-u je tehnologija i da bismo nekako mogli barem, ako možda ne možemo sve ove vaše ideje realizirati fizički, ali možda u nekakvom virtualnom okruženju. Pa evo ono što ćemo sad napraviti. Ja bih vas zamolila, možda će tako biti jednostavnije i ostaćemo i u kontaktu, ono što smo se dogovorili. Znači, da upalite računala, evo Bojan će pomoći. Znači, ono što smo mi pripremili je jedan online kolegi koji je već krcat svakakvih materijala. Možda samo jednu stvar koju nismo ovako tehnički rekli o projektu. Projekt ima 3 radna paketa koja su na neki način značajna povrh ona 2, upravljanje i diseminacija koje nisu neznačajni ili beznačajni, ali su nekako standardni u svim projektima. Paket broj 2 je paket istraživanja, taj nam je već završio, tako da na ovom online kolegiju ćete naći dosta informacija o kojima smo i čuli danas kroz predavanja. Sljedeći paket je onaj u kojem smo sada, to je paket edukacije, to je ona zašto organiziramo ove radionice, i paket koji nam počinje za možda mjesec, 2 i koji je zadnji je paket u kojem se radi produkcija. Znači upravo ono što je cilj u ovom projektu napraviti jest nekakve umjetničke radove iza kojih će, nadamo se, stajati neki interdisciplinarni timovi ko što ste vi sada, da nekakvim zajedničkim snagama napravite svoje uradke. Znači možete se logirati kao gosti, što bih vas zamolila da ne napravite, ako vam nije strašni problem, zato što kao gosti ste nama nevidljivi, znači mi vas ne vidimo kao polaznike, ali međusobno ste jedni drugima nevidljivi. Znači vi možete gledati materijale koji su na kolegiju, sve vam je dostupno, ali ne vidite se međusobno, niti mi znamo da ste tamo. A ako se logirate, što oni koji imaju studenti, na primjer AI account, možete napraviti sa AI podacima, a drugi mogu napraviti svoj lokalni korisnički račun i onda ćete biti koji dajte si pravo ime, možete si dati koji god ime želite, tako da ćete onda biti baš polaznici tog sustava. Ja ću vas nekako upoznat sa sadržajem kolegija, onda je na vama da istražujete dalje što vas zanima i koliko vas zanima. I sve ono, današnje evo i snimke predavanja, ako se svi predavači složit ćemo staviti tamo. Znači sve ono što kroz projekt budemo razvijali, ako budemo radili nekakve 360 snimke, sve što budemo na temu karaktere imali i razvili u okviru projekta, stavit ćemo na ovaj kolegij, tako da pratite šta se događa. Za sada su uglavnom to, kao što nekako ova aktivnost koju trenutno sad u okviru programa provodimo, primjeri dosadašnjih praksi. Znači, malo toga smo radili na temu HTR i projekta FASIK za sada, ali smo napravili neku kolekciju primjera koje smo do sada radili, koji su nam na neki način možda motivacija ili inspiracija što raditi dalje. Znači, prve 2 teme i ono što smo danas uglavnom kroz predavanja čuli, to su teme o samim industrijskim baštinama i o nekakvoj znanstvenoj pozadini iza njih. Međutim, mi smo danas pričali samo o HTR-i, znači samo o onome što se događa u Rijeci. Partneri na projektu su još iz Beograda i iz Trgovlja i oni imaju svoje 2 industrijske baštine, u Trgovlju je to dimnjak, u Beogradu je to njihova termoelektrana. Tako da ovdje slične informacije kao što ste danas čuli o HTR-i možete pročitati o njihovim baštinama. Čini se da smo uspjeli na neki način pogoditi sa tim zadacima, da je teško. Znači, ni odraslima nije lako, čak ni naši neki kolege matematičari nisu uspjeli pobjeći. Tako da, znači, ne ovisi o znanju, ovisi naravno i ono puno efekta, kako dobro podijeliš posao, koliko se u tom trenutku snađeš, koliko si tada raspoložen i sve ono što inače utječe na nekakve takve aktivnosti. Mi za sada imamo 6 komada VR-ova, 4 su nam Oculus Go, 3 su nam za Matescape gore, to su nekakvi stariji modeli, 2 Oculus Questa i još planiramo sada neki novi Oculus Uzet koji bi trebao malo bolje s ovim proširenom stvarnošću raditi. Ono što isto imamo, evo to je opet ono tamo iza željke, to sam već spomenula, 360 kamera i 360 mikrofona. Zatim se taj zvuk može spojiti sa 360 videom i to bi trebalo funkcionirati tako da kada vi na VR-u krenete glavu, da zvuk vam
ostane tamo gdje, u prostoriji gdje treba. Znači, bez obzira kako vi okrećete glavu, zvuk ostane Znači nema Doppler efekta. Nema nikakvih onih nepoželjnih, znači prije kada ste imali stereo, to znači imali ste dva zvučnika koji su puštali različite zvuki svakog, ali morali ste tako rasporediti zvučnike. Surround je bilo da ste zvučnike stavili po sobi, a ovo je sad korak naprijed gdje vi stavite zvučnike sebi na uši, ali znaju gdje imate okrenutu glavu, pa s obzirom kako vi okrećete glavu, tako pušta različiti zvuk, s obzirom na pokrete glave. Tako da bi ovo trebalo biti, što se tiče zvuka, ono što je 360 slika. Tako da bi to sve skupa trebalo zajedno raditi. Naletili smo na manje probleme tehničke. Koje ćemo riješiti ono. Znate, i ovaj dron je dovoljno dobar, mislim, ne radimo ništa u okviru ovog projekta što je full profesionalno i ovaj dron na sebi ima kamericu i možete ga natjerati da posnima. Ako se ne varam, Bojana je jedna studentica upravo to je radila na jednom seminaru, napravila program za taj dron da je obletio neki Da uzela višestruke fotografije istog objekta pomoću drona. I onda se s tim fotografijama može napraviti jedan model tog objekta uz pomoć softvera.